Ćao svima, dobrodošli na moj kanal. U ovom videu sam vam htjela snimiti kolab sa mojom drugaricom, ona također snima za YouTube. Njen kanal se zove XOXO Marija, ja ću vam dole napisati kako se ona zove, tako da je obvezno pogledajte njen kanal. Za danas smo odlučili da vam snimimo favorite Marta, tako da ja nemam baš nešto puno proizvoda, ali nema veze. Odmah da krenem. Prvo što imam jeste ovaj Pantene Pro V Aqualight balzam za kosu. On tako za mene se jako dopada i super je. Zatim sljedeće što imam jeste ovaj Pantene Pro V također Aqualight šampon za kosu. Njega sam toliko potrošila, baš je dobar i da. I zadnja stvar što imam za kosu jeste ovaj Silk Bar pakovanje, aloe vera i avokado. Znači tako izgleda, super je i preporučujem. Sljedeće, isto za kosu, Head and Shoulders Ocean Energy šampon za kosu, jako dobar i preporučujem njega. I kad smo već ponovo kod kose, ovaj zadnji proizvod, to je od Schwarzkopfa Schauma Cream and Oil za raščešljavanje kose. Super je, meni ne znam tačno, možda 5-6 tubica, super je i svima preporučujem. Imate raznih, ja sam sve isprobala. I završili smo sada sa kosom, sada idemo na ovakve stvari za šminku. Prvo što ću vam pokazati jeste ovaj Garnier Skin Naturals micelarna voda. Ona također, znači Garnierova. Meni je ona super skida šminku i to. Tako da super je. Zatim sljedeće što imam jesu ove Higi Baby vlažne maramice sa nemenom. Tako izgledaju, baš lepo mirišu. Super i super skidaju šminku. Mislim kada pogrešite nešto pa su super za skidanje. I sada prelazimo na šminku. Nemam nekoliko, mislim nemam baš puno favorita što se tiče šminke, ali nema veze. Prvo što ću vam pokazati može ovaj Velumi bronzer. Njega sam kupila u Oriflame-u i super je. Malo mi se raspisati. Otvorim. Sad ću vam ga pokazati. Sad ne da korizam. Ne znam koliko vidite. Zatim imamo highlighter od Aure. On izgleda ovako. Super je i ovako. Zatim sljedeće što imam jeste ova paleta senki koju sam pola potrošila. Meni se jako dopada ove senke, tako da to. Sljedeće jeste ovaj Golden Rose Stick Concealer. Ne znam koliko vidite. Ne znam. On je u broju 02 i tako izgleda. Zatim sljedeće što imam jeste ova Aurina četkica. Ona je za blendanje senke. Super je i zatim sljedeće što imam jeste također četkica, to je Essenceova četkica.
Blush brush. Nisam je oprala, nema veze. Tako izgleda, super je. Kupila sam je u DM-u. Samo da vam kažem, ja neću govoriti šta koliko košta jer se iskreno ne sjećam. Zatim sljedeće što imam jeste ova NYX-ova paleta. Ona tako izgleda. Ona je ispala, nemojte to obraćati pažnju, to je ogledalo. Dole ovo je za usta je rumenilo i tu su senke, ovdje sam izbacila crno zato što mi se razbila. I imam još 3 proizvoda. Imam ovaj bijeli lak, to je Colorline u broju 39, ja ga trenutno imam na noktima, ne znam koliko možete da vidite. Jako mi se dopada i ja obožavam bijele lakove, tako da super je. Zatim zadnji imam, to jest predzadnji imamo Maybelline New York Baby Lips, ovo je Cherry Me. Tako izgleda, ja ću vam sada pokazati swatch. Nije mnogo taman, tako da je super. Znači, Cherry Me. Ne znam koliko. I zadnja stvar jeste ovaj lip gloss Aura Absolute Shine. Ovaj, tako reći, sjaj. Ali je jako taman. To ću vam pokazati. Tako, on je Janse Dark Berry u broju 505. I evo, nemam više ništa od favorita za mat, za mat. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja ću vam dole napisati kako se zove ta moja drugarica što je također snima za YouTube. Tako da možete podsjetiti njen kanal i subscribe-ovati se također. Tako da, eto, vidimo se, ćao!